Selam hürmetli arkadaşlar. Alaş eli. Biz mine tangı saat 10:30 İstanbul'daki Laleli Bazarına geldik. Hazır o yerde sizlerge aralap ko'rsataman. Bu İstanbul'dagi eng ulkan kiyim bazarlarının biri. Bu yerning kiyimlari basım ko'p bölügi TMD ellerinden başqa Avrupaga qaray ketadi. Bugün biz қазір осы базардан жоғары қарай осы базарға жалғасқан бір қатар базарлар бар. Бейазит базарына дейін сомка, белбеу, киім, тағы аяқ киім базарлары бар. Барлығын сіздерге бір шеттен видеоға түсіріп жіберемін. Бұл базарларда гостиницалар да бар. Parasını da veriyorlar. Adamın biri gelmiş demiş ki zararı yok. Bana verebilir miyim? شنو احنا جينا على الترابيزه نطلعوها زين حتى Ne kiyimleriniz jede $8'dan $16'га дейін дейді бағалары. Bunlar ne fiyat nasıl? Böyle. Hepsi $8 da. Bunlar trikolar. Değişiyor fiyat. 3 iplik $7,5, bu mesela $15. Böyle $6,5. $6,5'dan $15'га дейін дейді мені. Sport kiyimlerдің бағасы. Негізі bazarda kiyimler bir-birinden бағасы қарайлас болу керек. Çocukların nasıl? Çocukların? Çocuklar bu tarafta. Onların kaça? Var $15, var 14. $10-15'ların. Onlar Bayanların nasıl? bayanlar $22. Bayanlar $22. Bu yerde ayerdeki 20-22, yerlerdeki $15-25 aralığında, ballardaki $10-15 aralığında spor kiyimler eкен. Kaç para bunlar? Bunlar da aynı ya yazarız. Bunlar da Yani 38 dolar yazarız yani. $38'dan deydi. Klasik modeller deydi. Kazakistan'da klientim var deydi. Yani Almatı'da müşteriniz var. Tabii var. Biz mal veriyoruz abi. Tacikistan'a, Kırgızistan'a adam geliyor alıyor gidiyor buradan malları. Pantolon olsun. Yani bizim kalıplar iyi yani. Kalıplar İyi. Kendi atölyeniz var yani. Tabii canım. Hı. Azerbaycan'a, İran'a, Özünün jeke Rusya'ya, zavodi var ekan, fabrikası var. Ukrayna'ya veriyoruz. Kelse qanday modellerdi zakazben tigib beremiz deydi. TMD ellerine, Ukraynaga ko'p yerga klientleri var ekan. Belçika'ya bile mal veriyorum ben ya. Maşallah. Көптеген магазиндер біздің кіріп видеоға түсіруімізге қосылмайды екен. Өйткені өз модельдерінің уларынан қорқады. Жалпы $5-dan $25 аралығында спорт киімдерінің топтан сатылатынын білдік. Biz енді Laleli'den ötüp Beyazit'e geldik. Beyazit'in ayak giyim bazarı. Teri giyimler, teri somkalar.
Аяқ киім базарында жүрміз. Таза аяқ киімдер, терілер. Yalnız Sambol Oteli neredeydi ya? Sambol Oteli. Sambol Oteli. Bilemiyorum abi. O yerler kostümleri. Бұл жерде yerler kostümleri toptan бағалары 10-15 доллардан басталады. 25 доллар маталарына қарай 40-45 доллар, 65 доллар, тіпті 100-120 долларлықтарда yerler kostümleri бар екен. Бұл базарларда көбінде той көйлектерін кезінде елдер тасыған. Ол кезде Үрімжінің саудасы қызып тұрған кез. Әлі де Қазақстаннан көптеген кісілер үшін той көйлектерін тасиды. Әр жастағы адамдарға киімдері бар. Балалардың киімдерін тасиды. Негізі киімдердің бағасы бұл жақта өте қымбатта емес. Жақсы. Яғни іздегендеріңіз табасыз деп ойлаймын бұл жерден. Бұл базарға складтар Қазақстанға, Қырғызстанға, Өзбекстанға, әр мемлекетке складтарда қатар орналасқан. Қолайлы. Ерлер киімі, спорт киімдер. Таза бұл аяқ киімдер таза тер емес, сүнни терілер. Осы жерде тігіледі. 6 доллар шамасында. Onları bu kenarları 6 dolar değil. Şimdi 45'lik 8,5 dolara geliyor. 8,5 dolara deniyor. 40'lık da 7,5 dolara geliyor. 8-7,5 dolardan 12 dolara geliyor. 12 dolardan. Таза терлер емес бұлар, бәрі сүнни терлер. Öndeki bağlar 6 dolar. Boy boy. Түркиядан келіп тауар алыңыздар. Түрік тауары жақсы. Жалғыз біз емес, қытекеңдер де бұл жерде жүр. Міне қараңыздар. Жүрмейтін жері жоқ. Отырған отырыстарын Boludum şeyin taptım buradan. Sport kiyimleri. Негізі бұдан басқа базарларда спорт киімдері бар. Бұлардың да арзан болуы мүмкін. Бірақ бұл базардағы спорт киімдердің сапасы кішкене жақсы. Модельдері де көп. Одан кейін қымбат маркаларды копиялаған
Özleri tigетін kiyimler var. Ateş Sport deydi. Бұлар көбінде магазиннің ішіне кіргізіп тартқызбайтын болғаннан кейін біз сырттай тартып кетіп жатырмыз. Yok. Mına dükkanda ruhsat verdi. Abi bu takımlar kaçı dediniz? 40 dolar dediniz. 40 dolar. 40 dolar dedim. Jadi 40 dolar degan. İyi mi oluyor? Жақсы, сапалары жақсы, әдемі. Pantolonlar 12 dolar. Pantolonlar, sımlar 12 dolardan deydi. Bak bunları da çek abi. Bunlar da yeni. Çizgili. Bunlar, Üst, lacivert, gri, siyah. yani 40 dolardan aşağı var mı? 38 dolar olur abi. 38 dolar var. He? Bak, bunlar yeni mal. Yeni mal. Bunlar hep Altın yeni. yıldız var mı sizde? Yok altın yıldız. Altın yıldız yok. Sipariş olur abi. Altın yıldız degen Onu herkes yapmaz yani. O Türk'ün altın en yıldız mıhtı zaten 100 markası. dolardan aşağı alamazsın. öyle mi dedi? Tabii. Daha önce 65 dolardan vardı. 65. He. Ya 65'e de verir adam. 70'e de verir işte. Kumaştan Öyle. kumaşa kalitesi var onların da. Altın yıldızı. Tek değil. Atınız kim abi? Efendim? Atınız? Adım? İsminiz isminiz? Ayhan. Ayhan abi. Ayhan abi. Oskusunu magazindemiz. Kazakistan'dan kesiңіздер, o жерге келіңіздер. Taza tiyerler 5 dolardan басталады. 4 dolar, 5 dolar, 6 dolar. Orası hep 8 dolar. 8 dolar. Biraz. Böyleler karşı biraz. Kaç abi bunun fiyatı? 100 dolar. Toptan mı parakende mi? Toptan para. Toptan. Fark etmez de. Yabancı değilsin. Lan renk çok, model çok. Zakaz ver, hemen yapalım. Hiç problem değil. Senin kartın nerede? Teri giyim alsаңыздар, осы кісіге келіңіздер. Міне аяқ киім тігуге қатысты бүкіл запчастар да бар екен мына жерде. Бұлардың hepsi ayakkabı için mi abi? Evet. Ayakkabı için. Kırıp bakabiliriz mi? Çeksek olur mu? Аяқ киім тігуге қолданылатын заттар сатылады екен. Demek o жерде satılıp o жерде тігіледі.
Anlamadım ki adam. Evet. Bir yer bir aldı. Ya Nasıl bir müşteri? Selamun aleyküm. Aleykümselam. Nasılsın abi? Allah şükür. Maşallah. Ne ağamızın Zeytinburnu'da zavatları var. Aynısı bu Zeytinburnu aynı firma. Aynen. Aynı. Özlerin teri giyimleri, kocaları. Bunlar toptan nasıl Hepsi abi? Toptan para kendi. Toptan kaç para burada sizde? 100 dolar. 100 dolardan yani. Ucuzları var da. Yok valla. $100 deyip koyады kocaların. Buna hani sıcakta kaç atam cede var ki? İyi. Şu an benim nasıl? Maşallah. Her bir pazar gezdik, çöl dedik. Anardan şey. Türkiye'nin anarı hazır sezonu en demde tatlı koy. Ben gittim hayatım. Kaç para abi bunlar? 5 lira. 5 lira. Yani $1 degan söz. Mana Türkiye'nin İstanbul'un turist pazarı, Kapalı Çarşı deйтін turist pazarı. Әлемнің туристері бәрі осы жерге келеді. Міне. Spice, saffron, salad. Abi 35'te ortakta. $35. Evet. Deri. $35'dan таза тері аяқ киімдер, қыстық аяқ киімдер. Bu ayakkabılar kaçtı? O 30 dolar abi. $30. 30 dolar. $30. Kışlıklar yani yünlüler $35. Aynen. Şimdi varlar $35'dan, bunlar $30'dan deydi. 15-25 dolarlıklar da var bu жерде негізі. Yani bozuyor falan böyle bir şey yok. Bunun içinde sıcak zaten. O da oturuyor. Abi. Я ассалаумағалейкум. Бұл видео болса Түркияда бизнес жоспарымен жүрген Ерлаш ағамыздың түсірген видеолары. Егер сізде қандай да бір сұрақ болса, Түркия жайлы бару келу, Түркиямен бизнес жасау сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына жазыңыздар. Әрине қазақ тілінде, таза қазақ әріптермен жазыңыздар. Бір адамның сұрап кеткен сұрағын қайталамаңыздар. Сіздердің сұрақтарыңыз біз үшін өте маңызды. Сіздердің сұрақтарыңызға қарай екінші видеоны жасайтын боламыз біз. Әрқашан бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен болған Талғам Сізде каналы. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар және каналға жазыңыздар. Каналға жазылғанда ғана кейінгі видеоларды көруге болады.